هو للخلق رحمة واسفا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفا يا رسول الله صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة يا رسول الله كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء المدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم أحمد بن محمد نene ko min ko nde hoodere woni joomam sabu nde hoodere nde ɗanota ko nde ronkata nde majjata nde hokketake hay bette nde ko ni tawra nde fewnaka nde ɓuri handude e wonde Allah e Allahji mum ɗi nde hoodere nde mutoyno o wi mi yiɗa Allah mutowo joni ko lewru woni joomam o wi sabu ndu ɓuri jalbude ndu ɓuri leerde nde lewru ndu mutoyno o wi mi yiɗa Allah mutowo nangue feeñi o wi ko o woni joomam mi yiɗa Allah tokosel mi yiɗa Allah mutowo nde nangue nge mutoy o wi joni ndeke mi andi inni wajjahtu wajhiya lilladi fadara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin. hankadi mi yalte koode mi yalte e lebbi mi yalte e nangueli mi yalte e sanemeji mi huccitini rewde joomam dewɗo deweteɗo takɗo leydi asaman mo ala hay goto mo ñembi e wadde ɗum mi hokki on maccugagala mi hokki on dewala min mi wadde on aadi on woni joomam. babiraɗo wimo a felliti yaltude galle o a felliti yaltinede galle o ko anduɓe kalno ko ko ɗum jogorɗa wadde ko anduɓe cifino ko an woni on. la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim sa woppani ko kalata ko mami rajme te yaltugallam ha jiira e hoorema. qala salamun aleyk. baba yo kisal won ema. baba wona hare, baba wona duko, baba jiɗmi wiidema ko gonɗon ko wona e gonga ngare mi addi gonga nde woni hen. mi jiɗmi ko gonga neni ngare ndewen hen daɗon mi daɗa kisen ene fof poften salamun aleyk daña jam mi daña jam. o nayimo to yeeso Namarus omo andino ya Namarus ɓinguel ngel jibinano ngel neni ɓiyam wonno hanki natti wonde ɓiyam waɗe makko ñawore ma. ɓe waddimo ha yeeso Namarus. Namarus wimo an mbiɗa holi joome? o wi joomam ko Allah. o yeyi o kay Ibrahima ko cukalel on lurdo wona wi ko Allah. holi Allah wona min. o yala wona an. Ibrahima Azara wimo ayi lamɗo mi haalnimo bonde makko needi ay woppani bonde makko needi galle nde o yettinima mbaremo. Namarus wimo Ibrahima Azar a leeli a dañani ɓiɗɗo an woni conseil ɓattiɗo te anda o anda ko boni taw anda ko moƴƴi taw cukago ene hedde makko bewre ene hedde makko. joni a yaltinamo galle o accamo sufra ha no moƴƴi beele haqqille o ene arta o wawa artude ma. mi wawa darde maɗa jooɗi kam e yeesa mbiɗa wari ɓiya ne teddimi saabu ken moƴƴodirɓe. mi wawa warde ɓiya sabam accamo ha haqqille arta e makko yo waɗ galle makko banggue ɗo hawreso wasata haqqille o arta. lamɗo jibina fo wara ko jibina fo wara moƴƴani acci nden wuuro wilata kadi ken musidɓe accumo haw waɗa galle so andi ɓinguel no way moƴƴude so woppani ko haalata ko o andi ɓinguel no way o andi o jibini ɓiɗɗo o yiiɗi ɗum o andi no jiɗirɗamo ni o andi a añanimo mi añanimo
e on saha so woppani kaɓene makko on saha paden tawa seeɗa. Azara wimo lamɗo o hayso dañi ɓiɓɓe 10 waylotako, o wi kono paden haw dañi ɓinguel paden. Ibrahima waɗi galle mum bangue, yalti galle babiraɗo, dañje mo cuddiɗo ɗeɓani newade, saabu omo ele omo nefe. Nde o dañoyi cuddiɗo o wonoyi toon ha o dañoyi duuɓi 50, annabagal telli e makko, Allah nelimo. Hankadi ko haqqille wonno, ko kuɓɓugol haqqille wonno, e longingol wonno, joni wonti nelal jokkodirgal e Allah tabaraka wa ta'ala. Jibrilu ara ene wiyamo waɗɗum woppu ɗum, waɗɗum woppu ɗum. Natti wonde Ibrahima ɓolo, o wonti Ibrahima mo Allah ene reeni, o wonti Ibrahima mo Allah ene neli. Hakkunde makko e baba taƴi, hakkunde makko e Namaruza kadi mana fewtani. Nelal Allah ari, joni omo jogori yaade o yettinoɓe ko Allah nelimo ko. Ko wiyannoɓe hanki hecci hanki goppe ko, nelal ngal kadi ko ɗum ari yettinandemo yoɓe goppu. Ko wiyanno moƴƴani ko, nelal ngal ko ɗum ari wiidemo moƴƴani. Ko wiyanno ne moƴƴi ko, nelal ngal ɗum ari wiidemo ene moƴƴi. Ena wayno hankadi wiidemo ko nelaɗo, way ko wo jokkude ko wonno e dow mum koni. Ibrahim nelal ari yettini nelal mum. E mbimo joni noon pewjenen o natti wonde hankadi neɗɗo ɓolo, o wonti jiggoyiɗo gandal, o wonti jiggoyiɗo mbilew, o wonti dartowo laamu, o wonti pirtowo wuro pirten mo. ɓe ndendi ɓe pewji e firtude Ibrahima e salade nelal makko. Ibrahima nani nela e nder yimɓe mum eɓe cali. Namaruza nana noddi batu mum ene fewja. Babiraɗo ene woni gardiɗo e wallude Namaruza no ɓiɗɗo o halkira. Allah tabaraka wa ta'ala e Jibrilu e Mika'ilu e Asrafilu e Azra'ilu e malaikaji fof ene dari walludemo. Hay goto alamo ene jingana Ibrahima so wona Allah e malaikaji mum. Leydi ndi fo ene dari ene haɓa Ibrahima ɓe pewja no ɓe kalkirimo. Beele ɗum ma waylu konngol Ibrahima, kamɓe Ibrahima holi poolo aljuma garowo so Allah hokki en gurdam inchallahu ta'ala. Ko adi nde eɗen timmina konngol ngol, eɗen mbiya bandiraɓe julɓe, lewru taske ndu ari ha ɗo ena wayliyaɓe armantu Cheikh Omar almuɗo Cheikh Tidiane tanunula man towo waliyaɓe armantu Cheikh Omar. ليس هذا من الغريب لشخص مثله خاض لجة الحضارات ارتوى الخير من زلال رجال أولياء أجلة وثقات سنت إرضى الجميع غير طموع في سوى الله مكثر الحسنات ست قوما